wumvishe, iyo wumva ijambo ry'Imana, iyo wumva amategeko y'Imana, iyo wumva ubushake bw'Imana, iyo wumva ijambo ry'ukuri kw'Imana, uzawuguruka, uzawugurura umutima. Imana nibwo iziza ikabana nawe, igasangira nawe ubuzima bwawe, igasangira nawe ibibazo byawe, igasangira nawe ingorane zawe, igasangira nawe ibyo wifuza. Imana ntishobora gusangira n'utayikinguriye, kandi ntushobora kuyikingurira utayumvise. Bibiliya iravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo rya Kristo. Utarumva ntushobora kwizera, kandi utumvisha ijambo rya Kristo ntushobora kubana n'Imana. Cyo kugurura umutima wawe, umutima wawe urakiza. Umutima w'umuntu ni wowe gusa ufite urufunguzo rw'umutima wawe. Ikiza gikingura umutima w'umuntu, urufunguzo rukingura umutima w'umuntu nukumva ijambo ry'Imana. Nicyo cyonyine. Utumvisha ijambo ry'Imana, utumvisha ijwi ry'Imana, ntushobora kubana n'Imana. Imana kandi ko abangana gutya bateranye ku bw'izina ryayo, Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Amen. Uko abateranye muri uyu mugoroba ni benshi, ariko ntibateranye ku bw'izina ry'Imana. Bateranye ku bw'imiryango bamwe, abandi bateranye ku bwa politike runaka, abandi bateranye ku bwa parti runaka, abandi bateranye ku bw'imigambi runaka, ariko twebwe abangana gutya duteranye ku bw'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Abato, abakuru, ndabiyegereje muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, mwegere n'Imana ibaho umugisha. Amen. Tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana kandi tega amatwi. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa 20. Ibyahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa 20. Haravuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, muntu niyumva ijwi ryanje agakingura urugi, nzinjira iwe usangire. Amen. Tuje muri Yohana, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 23. Yohana ubutumwa 14:23. Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanje, na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Amen. Turangirize mu gitabo cya Samweli wa 2 ibice 6 umurongo wa 9. Turasimba tuze gusoma wa 17. Somo wa 9 n'uwa 10 n'uwa 11. Uwo munsi Dawidi atinya Uwiteka, nuko aribwira ati, isanduku y'Uwiteka yaza iwanje ite? Dawidi yanga kugarura isanduku y'Uwiteka ngo ayicure iwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya ayicura mu nzu ya Obededomu w'Umugati. Imara muri iyo nzu ya Obededomu w'Umunyegati amezi 3, kandi Uwiteka aha umugisha Obededomu n'abo mu rugo rwe bose. Amen. Dusimbe 17 muri ico gice cya 6. Nuko binjiza isanduku y'Uwiteka bayishira mu gitereko cyayo hagati mu ihema Dawidi yari bambiye. Dawidi aherako atambira imbere y'Uwiteka ibitambo byoswa n'ibyishimwe yuko bari amahoro. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
tugiye kuganira ijambo ry'Imana muri uyu mugoroba rivuga ngo kwinjiza Imana muri twe, cyangwa kwinjiza Imana mu rurembo rwacu. Amen. Kwinjiza Imana muri twe, cyangwa se kwinjiza Imana mu rurembo rwacu. Bwana Yesu asifiwe. Kwinjiza Imana mu mitima yacu, kwinjiza Imana mu bwayo, kwinjiza Imana mu bugingo bwacu. Niki cyaduhesha kwinjiza Imana mu mitima yacu? Niki bisaba kugira ngo Imana ize ibane natwe? Bwana Yesu asifiwe. Mu mugambi w'Imana kuva kera isi itararema, Imana yaremye umuntu yari mu mugambi w'Imana. Niko Dawidi yanditse, baruhura nawe arabihimba, arabiririmba ngo kera kose umuntu yari mu mugambi w'Imana, kandi ngo ibyishimo by'Imana kwari ukubana n'umuntu yaremye. Mu mugambi w'Imana wa kera, ibyishimo Imana yagiraga, ibyishimo Imana yahoranye, ni ugusabana n'umuntu, ni ukubana n'umuntu, ni ukugendana n'umuntu. Nta na hamwe Imana yigeze igambirira na gato kuba yonyine. Imana ntikunda kuba yonyine. Imana iteka byose ikunda kubana n'umuntu. Bwana Yesu asifiwe. Umugambi w'Imana kuva isi itararema, yahoze yaragambiriye kera, ni ukubana n'umuntu. Ibishira mu bikorwa irema Adamu. Iremye Adamu abana n'Imana mu ngobyi ya Edeni, agendana n'Imana ibihe byinshi cyane. Iyo dusoma itangiriro, tuba dusoma igice cya mbere, igice cya kabiri, cya gatatu Adamu agacumura, tukaba twibwira ngo none babanye iminsi 3 na Adamu. Oya, babanye igihe kirekire cyane tutomenya. Kubera umugambi w'Imana, Imana yifuza ibyishimo by'Imana kwari ukuza mu mugoroba igasanga Adamu, bakicarana bakaganira, bakishimana, bakamererwa neza, kubera ko niwo wari umunezero w'Imana. Imana ntiyanezezwaga no kwicarana n'abamarayika. Imana ntiyanezezwa no kwicarana n'ibizima bine. Imana ntiyanezezwa no kwicarana n'abakuru 24. Imana yanezezwaga no kwicarana n'umuntu. Uwo niwo mugambi wayo. Bukeye Satani araza ashuka Adamu kugira ngo aburisemo umugambi w'Imana wo kubana n'umuntu. Adamu amaze gucumura atandukana n'Imana. Imana iba yonyine, Imana igira irungu, Imana igenda yonyine, umuntu agenda wenyine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biratura bimara imyaka myinshi cyane. Imana iyongera kandi gutekereza uburyo ki izongera kandi kagarura umuntu bakabana. Ibitekereje ibishira mu mugambi. Ibishize mu migambi itangira gutegura abazavamo uwo mugambi. Ibwira inzoka, iramubwira ngo kubera ko washatse guhusha umugambi wanje, urubyaro rw'uyu mugore washutse ruzakumena umutwe. Satani ngo abyumve abishira mu gutwi, atangira guhiga urubyaro rw'uyu mugore kugira ngo aburisemo umugambi wo kuzabana n'Imana umuntu. Adamu abyara Kayini, ngo buce abyara Abeli. Abyara Abeli kubera ko Satani azi ko umugambi w'Imana ari ukubana n'umuntu, kandi Imana yamwibiye ibanga iramubwira ngo urubyaro rw'uyu mugore uzakumena umutwe. Itangira uburyo ki yo kwicisha Kayini yice Abeli, umugambi w'Imana uwe uvuyemo. Ashuka Kayini, Imana iramubwira ngo Kayini, icyako kwiri tugatuga ku marembo, kandi ni wowe ufite uburenganzira bwo gutegeka. Nugitegeka ndikikugeraho, nucemerwa kikingurira kirakugeraho. Kayini arangara kikingurira kimugeraho, yica murumuna wiwe Abeli kugira ngo Satani aburizemo umugambi w'Imana kuzabana n'umuntu.
amen. Kayini amaze kwica murumuna wiwe aravumwa, ngo avumwe urubyaro ni nkaho rwarushize. Abeli yari apfuye, Kayini nawe yari avumwe, kandi Imana ntabwo yari gukoresha urubyaro rwavumwe. Bukeye Imana ngo ishumbusha Adamu Seti. Seti abyara abandi bahungu, birakomeza kugeza kuri Nowa. Simvuga ayo mateka kubera ko iminota ari mikeya, amen. Bageze kuri Nowa, Satani abona ko umugambi w'Imana ugiye kugerwaho. Imana yanejejwe no kubana n'abantu, irongera kandi banyuramo, barongera kandi bariyanduza, bakora ibyangwa n'Imana. Imana irabazinukwa, iricuza, iravuga ngo nicujije impamvu naremye umwana w'umuntu. Kandi umugambi w'Imana yari kurema umuntu kugira ngo babane, ariko noneho iricuza. Kubera iki? Kubera ibyaha bari bakoze bituma Imana ibazinuka. Bukeye Imana iravuga ngo kubera ko abantu bananiye, nzagezahe gukomeza kuruhanya n'abantu. Tanga itegeko ryo kubarimbura, ibarimbushije umwuzure w'amazi. Bararimbuka, hasigara inzu imwe ya Nowa n'abahungu be 3. Bwana Yesu asifiwe. Satani abonye ko barokotse nabo, aravuga ngo abangaba nabo bozavamo wa wundi uzamena umutwe. Arakomeza, umwuzure ushize, Imana ihe itegeko Nowa, iramubwira ngo nusohoka, umwuzure wari umaze gushira, amazi amaze gukama, iramubwira ngo nusohoka, mbere yuko usohoka ushira abantu ku murongo. Usohoke wewe wa mbere, umugore agukurikire, abana bagukurikire. Kubera ko Satani ari umuriganya, ariganya Nowa. Nowa arasohoka, akurikira abana, umugore aba ari ukurikira nyuma. Aba yishe kera itegeko ry'Imana. Naho Nowa yakosheye avuye mu nkuge, ngo amare gukosha. Bwana Yesu asifiwe. Kubera ko Imana yari bivuze gutyo, bifite umugambi, bifite impamvu. Nta kimana izivuga kidafite impamvu. Uko yaramubwiye gutyo zoroheje, Nowa agira ngo ni ibintu zoroshe bisanzwe, nta kintu kiri bube. Ngo amare ageze hanze, ngo asanga imbuto zareze nyinshi, ngo anywa umuzabibu arasinda. Kubera ko atiyegereje umugore wiwe mbere, kubera ko atasohokanye n'umugore wiwe, yasohokanye n'abana. Abana bari bo bamubona yasinze, yambaye ubusa. Ngo umuherezi we ngo amubone, aramuseka cyane, aza kubwira abandi. Iyo aje gusohokana n'umugore, umugore ni wowe waramubonye akamwambika, kubera ko ari umugore we. Ariko kubera ko yaze kumvira Imana, ngo asohoke, aranywa arasinda, abana kubera ko ari bo bari bamukurikiye, abari bo bamubona bwa mbere. Azabwira bakuru we bazi kinyamugongo, bamwambika umwenda ngo asinduruke, amenye kuko umwana we yamubonye yambaye ubusa, aramuvuma. Uwo wari umugambi wa Satani wo kuburizamo umugambi w'Imana kubana n'umwana w'umuntu. Birakomeza bigera ku munara w'Ibabeli. Abantu baragwira cyane, ngo bagwire, batangira gucura imigambi. Satani abajamo, batangira gucura imigambi yo kubaka kugira ngo bagere ku Mana. Imana irabatatanya, ibakura muri ico kibaye, bakwira isi yose. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kugeza ubwo Imana yitoranyirije Aburahamu, iramutoranya, imukura iwabo, imukura mu bwoko bwabo, imujana mu gihugu cya Kanani, kugira ngo azavemo umwana, uruzaro uzamena Satani umutwe, kugira ngo Imana yongere isubirane n'umuntu. Biragenda kugeza kuri Mariya abyaye Yesu. Yesu araza amena Satani umutwe, amumeneye ku musaraba Igorigota. Yongera kandi kugarura umuntu umugambi w'Imana, umuntu yongera kandi kubana n'Imana. Dore Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu amaze kubikora gutyo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amaze kongera kandi kutugarura mu mugambi wayo, adusigira itegeko kugira ngo tugume muri we, kugira ngo Satani yo kongera kandi kudukura mu mugambi w'Imana, yo kongera kandi kudukura mu isezerano ry'Imana,
yo kongera kandi kudukura mu bushake bw'Imana aduha itegeko. Aratubwira ngo niyo twasomye muri Yohana, unkunda akitondera ijambo ryanje, data nawe azamukunda, tuzaza njyewe na data tugumane nawe. Bwana Yesu asifiwe. Unkunda akitondera ijambo ryanje, tuzaza jewe na data tugumane nawe. Amen. Ntabwo Imana izongera kandi gutandukana n'umuntu. Imana kubera ko Yesu yaducunguye, abamwizeye bose bakamwemera bakemera ijambo rye bakaryizera, abaguma kwitondera ijambo rye, Yesu n'Imana baza bagaturana nawe. Amen. Dawidi isanduku ry'Imana riranyagwa, ryanyazwe ku ngoma ya Sawuli. Sawuli abafilisitiya bararinyaga, ryanyazwe ku ngoma ya Eli umutambyi. Abafilisitiya bararinyaga, ngo barinyage riratura ngo rimara amezi 6. Ibongera kandi kubera imbaraga z'Imana zabakorereho barigarura muri Isiraheli. Bwana Yesu asifiwe. Rigeze muri Isiraheli, Sawuli ntiyaricura ngo arijane i Yerusalemu, arirekera ku mutambyi umwe wabaga ngo ku misozi. Dawidi agiye ku ngoma, Bwana Yesu asifiwe. Dawidi agiye ku ngoma ashaka uburyo acura isanduku ry'Imana, Imana ikaba mu rurembo rwa Siyoni. Arabigerageza, ategura ihema, araryubaka, ngo amare kuryubaka arahaguruka, ngo ahagurukana n'abandi 3,000 ingabo. Ahagurukana n'ingabo zimuescotize 3,000. Aja kwa Abiyatani umutambyi ngo kuzana isanduku ry'Imana, ngo aricure mu rurembo rwe. Bwana Yesu asifiwe. Agezeyo ngo afata isanduku ry'Imana, ngo ategura igare rishasha ritarigera rikora kandi kazi, ngo arishiraho isanduku ry'Imana. Afata abana 2 b'uwo mutambyi, Uri na mugenzi we nibagira izina rye, amushira imbere, Uri aturuka inyuma. Bwana Yesu asifiwe. Ngo amare bashorera isanduku ry'Imana, barikura ku mutambyi barijana mu rurembo rwa Dawidi. Bakigera ngo mu mbuga, Bwana Yesu asifiwe, inga zari zihetse igare ngo ziratsikire, ngo zitsikire isanduku rigiye kugwa. Uri ngo ashaka kuritega, kuriramira. Imana ngo uburakari bw'Imana ngo buramufata, buramwica, agwaho. Ngo aguye aho, Dawidi ngo aratinya cyane, ngo agira ubwoba, aravuga ngo se nojana isanduku ry'Imana mu rurembo rwanje gute? Zokunda ko ngeza iri sanduku Imana yarakaye gutya? Ntizokunda. Kuko Dawidi yari yiyizi, akamenya ibyaha bye, akamenya ibicumuro bye, akamenya ibyaha by'abana be, akamenya ibyaha by'abagore biwe. Aravuga ngo ningeza Imana, Imana yishe umwana w'umutambyi, ningeza Imana gutya mu rurembo iwanje, abanje bose barapfa. Yagiraga abahungu b'amanyanga bambere ba Absalomu, bari abasazi. Absalomu wagwanyije Isaka akamwirukana ku butegetsi, amukubita kudeta. Nta wundi muntu wakubise kudeta wa mbere ni Absalomu. Amunoni wasambanyije mushikiwe gutya. Bari abanyamanyanga akabije. Aravuga ngo nicuri ihema ry'isanduku ry'Imana muri aba bahungu baje n'aba bagore, era afite abagore barenga 6. Aravuga ngo barama bapfuye iri joro bose bashira, ngo ararisiga. Aravuga ngo ntibishoboka, ngo baritambikisha ngo hijya barijana kwa Obudodomu ngo umunyegati abariho bari mucumbikira, ngo rihamara amezi 3. Niho twasomye ngo Imana iya Obudodomu n'inzu ye n'abo mu rugo rwe rwose ngo umugisha.
Dawidi amenya amakuru, abantu baramubwira ngo yahaye umugisha Obededomu ngo nabo mu rugo rwe bose. Dawidi afata yiga indi strategy yo gucura isanduku ngo arizane mu rurembo, aja kurizana. Bwana Yesu asifiwe. Twasomye mu Byahishuriwe havuze ngo ndakomanga, dore ngo ndi ku rugi ndakomanga. Umuntu ngo niyumva ijwi ryanje akakingura umuryango, ngo ndinjira ngo mbane nawe dusangire. Bwana Yesu asifiwe. Ngiye guhuza aya magambo mu buryo bungahe, ka butatu cyangwa bune nitumara turangiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twavuze ngo ni gute twogarura Imana mu bugingo cyangwa mu mitima yacu, mu rurembo rwacu. Kwinjiza Imana muri twe. Imana ibwira Yohana, iramubwira ngo dore mpagaze hariya ku rugi ndahagaze kandi ko ndakomanga, ariko nabuze unkingura. Icyo ntegereje umuntu wumva ijwi ryanje yamara akankingurira, nanjye icyo nkora ndaza mbane nawe dusangire. Kubera umugambi w'Imana ari ukubana n'umuntu bagasabana. Imana ntiyo fosinga, ntabwo iza yinjira ku ngufu mu mutima w'umuntu, iza yinjira mu mutima wayikwinguriye. Kandi umutima uyikingurira ni umutima icyambere wumvishije ijwi ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Kugira ngo Imana yinjire muri twe, kugira ngo Imana igaruke mu mitima yacu. Bwana Yesu asifiwe. Ijambo rya mbere, kugira ngo winjize Imana mu bugingo bwawe. Imana yaraducunguye, twese dufite uburenganzira bwo kubana n'Imana. Ntawe Imana yatoranije, ntawe Imana yahisemo, oya, twese dufite uburenganzira ku Mana bwo kubana nayo. Ariko kondisiyo n'uyumva akugurura, Imana ikaza gasangira nawe. Ntabwo Imana yo kwinjira ifosinze umutima wawe. Kugira ngo rero Imana yinjire mu mutima wawe, ni umutima wumva ijwi ry'Imana. Umutima utumva ijwi ry'Imana ntushobora gukingurira, ntuzi amakuru, ntuzi icyagitambuka, ntuzi ikirenga. Bwana Yesu asifiwe. Nimba umutima wawe utazawumva ijambo ry'Imana, nta Mana mubana. Ukuri inzira ku murima, nta Mana mubana. Umutima wumva ijambo ry'Imana niwo mutima uzawuguruka ugakingurira Imana, Imana ikaza ikabana nawe. Bwana Yesu asifiwe. Nicyo cyambere, ni umutima wumva ijwi ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Iyo umutima wumvishe, iyo wumva ijambo ry'Imana, iyo wumva amategeko y'Imana, iyo wumva ubushake bw'Imana, iyo wumva ijambo ry'ukuri kw'Imana, uzawugurura umutima. Imana nibwo iziza ikabana nawe, igasangira nawe ubuzima bwawe, igasangira nawe ibibazo byawe, igasangira nawe ingorane zawe, igasangira nawe ibyo wifuza. Imana ntishobora gusangira n'utayikinguriye, kandi ntushobora kuyikingurira utayumvise. Bibiliya iravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo rya Kristo. Utarumva ntushobora kwizera, kandi utumvisha ijambo rya Kristo ntushobora kubana n'Imana. Cyo kugurura umutima wawe, umutima wawe urakize. Umutima w'umuntu ni wowe gusa ufite urufunguzo rw'umutima wawe. Kiza gikingura umutima w'umuntu, urufunguzo rukingura umutima w'umuntu ni ukumva ijambo ry'Imana. Nicyo cyonyine. Utumvisha ijambo ry'Imana, utumvisha ijwi ry'Imana, ntushobora kubana n'Imana. Cya kabiri ni iri jambo twasomye rya Yohana.
Yesu yari arimo asezera abigishwa, arababwira ngo mbasigiye itegeko, mukundane nanje narabakunze, kandi ngiye kuja mu ijuru, nzabohereza umufasha, azabana nawe, azabigisha, azabibutsa, azabasobanurira. Toma aramubwira ngo se bibaye gute, nako Yuda utari Isikariyote aramubwira ngo se bibaye gute kugiye kutwiyereka, tiwiyereka bise. Yesu niho yamubwiye rino jambo, aramubwira ngo uguma cyangwa umuntu ngo niyitondera ijambo ryanje, niyitondera ijambo ryanje akankunda, data nawe azamukunda, nitumaraje data tuze tugumane nawe. Ijambo rya kabiri rituma Imana iba muri igaruka, iza ikinjira muri wewe, ikagumana nawe. Imana ndizishaka kuba yonyine, Imana izishaka ngo igumane nawe, ndizishaka kuba wenyine, izishaka ngo izibane nawe. Kugira ngo rero Imana izibane nawe, uwa mbere ni umutima wumvishijwe. Umutima wamara kumva ijwi ugakomeza kwitondera ijambo ry'Imana. Iyo ukomeje kwitondera ijambo ry'Imana, Imana iziza ikagumana nawe. Igikomeza Imana muri wewe nuko witondera ijambo ryayo. Iyo utitonde, iyo utarabutswe ukava mu ijambo ryayo, Imana nayo izisohoka. Ntiyogumana n'umuntu utari mu ijambo na gato. Bwana Yesu asifiwe. Cya gatatu, Imana ibana n'umuntu uca bugufi, ibana n'umutima, iba mu mutima, iza kuba mu mutima uciye bugufi gusa. Bwana Yesu asifiwe. Dawidi amaze kubona ko isanduku ry'Imana atari iwiwe, impamvu yatumye Dawidi adacura isanduku ry'Imana iwiwe, yari yakoze ibinyuranye n'amategeko y'Imana. Mu gucura, mu kuzana isanduku ry'Imana arisubiza mu rurembo, arijana mu rurembo, ntabwo yakoze ibisabwa. Ikintu yakoze, yiteguye kimubiri, umubiri, yiteguye iby'umubiri gusa, tiyategura umwuka, tiyategura umutima, ntiyihana, ntiyiyeze ngo amare. Bituma Imana irakara, ngo irakare yica uwari ugiye kuyiramira. Dawidi aratinya. Dawidi mbere yuko aza gukura isanduku ry'Imana ku mutambyi, yateguye abasirikare, ategura n'igare risha. Ntabwo yabwiye abantu ngo biyeze, ntabwo yabwiye abantu ngo bitunganye, ntabwo yabwiye abantu ngo bace bugufi bihana. Imana irarakara yica uzi arapfa, kubera ko Dawidi atateguye kugira ngo Imana ize itahe mu bugingo. Bwana Yesu asifiwe. Ategura imyenda, ategura igare risha. Ni kurya tuza kuri Noeli tugategura imibiri, tukagura imyenda misha, tugahaha imboga zisha, tukagura utuntu dusha mu mazu, tugaragaza ko twiteguye Yesu Kristo kuvukira mu mazu. Yesu ntazavukira mu mazu, azavukira mu mitima. Tugategura amasafuriya tukayoza, tukaja ku isoko, tukaja guhaha, tugategura inyama n'amafiriti n'imiceri n'amakaroni. Aho Yesu ndiyo, Yesu ahubwo ikiza gikorwa, Yesu azarakara, azayisha abantu benshi. Abakristo benshi bari mu gupfa mu minsi mikuru, aho kugira ngo Yesu ase abe muri bo, bagategura hanze, bagategura iby'umubiri, bagategura iby'isi, bagategura nk'uko ab'isi bategura. Iyo uteguye gutyo, Yesu icyo azakora gusa muri ni ukukwica. Dawidi yateguye igare risha ngo arijya atwaraho isanduku ry'Imana, kandi mu mategeko yo gutwara isanduku ry'Imana ntibyabagaho. Ntabwo Mose yari yarabategetse ko bazoza batwara isanduku ry'Imana ku magare. Oya, Mose yari yategetse ko isanduku ry'Imana iza ritwagwa ku bitugu by'abatambyi. Abatambyi bazikorera, bikorera isanduku abatambyi bonyine, aba aribo batwara isanduku. Ariko Dawidi akora amafuti, ategura abasirikare, aresikotinga, aravuga ngo twesikotinga 3,000 bigenda byesikotinze ngo isanduku ry'Imana, ngo bafite amashari n'imbunda n'amafarashi, ngo baesikotinga igare ritwaye isanduku ry'Imana. Agira ngo niho Imana yumva ko ikomeye. Oya,
gukomera kw'Imana ndi kugaragarira mu magare n'amafaranga, gukomera kw'Imana kugaragara mu guca bugufi kw'abantu, Imana igahabwa icubahiro. Bamuri Imana icubahiro. Haleluya! Dawidi ngo bikore gutyo, Imana irarakara yica Uza. Ngo buce abonye ko ibyo yakoze ko atari byo, nyuma amenya amakuru, yumvishije ijwi. Bwana Yesu asifiwe. Yumvishije ijwi ko amenya amakuru ko bajanye isanduku ry'Imana kwa Abudodomu. Ntabwo bari bizeye Abudodomu ko akira. Abudodomu yagiraga abahungu 8 kandi ngo yari umukene nyakuja, mutindi nyakujya, niko abanyarwanda bajya bavuga. Kandi yari umunyegati, yari umunyegati, niko Bibiri ivuga. Igati wabo wa Goliyati. Ariko yari afite ngo umutima, nasomye hari umuntu wamwanditseho mukora ko ngo Abudodomu ngo yagiraga ibintu bibiri mu mutima wiwe, ngo yarangwaga n'umunezero ngo no guhinda umushitsi imbere y'Imana. Nibyo byari bitunze Abudodomu n'urwiwe n'abahungu biwe 8 n'umugore we. Bari bashanye isanduku ry'Imana kugira ngo rimwice. Ni umunyegati, ntaca mari Isiraheli, ni umukene, ahubwo aza konsoma igihugu. Reka turijane hariya rikundagure igihe riza guhekereza abantu 8 na se na nyina, tuzaba twatumenya aho turishira. Ariko Abudodomu kubera ko yari afite umutima wuzuye umunezero w'Imana ndetse no guca bugufi ngo ahindishwe umushitsi imbere y'Imana, araramya arahimbaza Imana, itura kwa Abudodomu amahoro. Dawidi aza kumenya amakuru, yumvishwe, amenya ko Imana ari inyembabazi kandi Imana igira neza, igirira impuhwe uje aciye bugufi. Dawidi aca bugufi. Ubwa kabiri agaruka gukura isanduku ry'Imana kwa Abudodomu, yagarutse yambuye imyenda ya cami, ngo yambaye efodi wari umwambaro w'abatambyi. Noneho igihe cya mbere yaje yikokize n'imyambaro ya cami, agaragaza ubwami bwe ko ari ukomeye. Ariko ubwa kabiri aza noneho yambuye icubahiro ce, yambara umwambaro w'abatambyi. Abatambyi bigaragara, abatambyi ni abagaragu b'Imana, ni abantu bacishijwe bugufi, ni abantu boroheje, ni abantu b'abanyantege nkeya, bakorera Imana, b'abakozi b'Imana. Yambara efodi kugira ngo azamure icubahiro c'Imana, aca bugufi. Yibuka ijambo Yesaya yavuze 52 umurongo wa 11, aravuga ngo yemwe bahetse iby'Imana, ngo muraje mwirinda, ngo muraje mwiyeza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yemwe bahetse iby'Imana, bahetse isanduku ry'Imana, uko mugenda ngo muje mugenda mwiyeza. Dawidi amenya ayo makuru, ngo amenya ayo makuru, duheze Imana icubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Amenya ayo makuru, uwo munsi aramanuka ngo ajana n'abatambyi, ajana n'abaririmbyi, none undi yajana abasirikare, ajana ikundi ry'abaririmbyi, ajana n'abatambyi ngo bashike baterura isanduku ry'Imana, barishira ku bitugu byabo, ngo batera intambwe 6. Dawidi ngo agatamba igitambo ngo c'imfizi n'ikimasa c'umushishe. Batera intambwe 6, bagahagarara, ngo bakavuza amakondera, bakavuza imyirongi, bagahimbaza, bakaramya, bakabyina, ngo yamara akatamba igitambo c'imfizi n'ikimasa c'umushishe. Ngo barazamuka bagenda bahimbaza Imana, bagenda bahimbaza Imana, bagenda bahimbaza Imana, bagenda bahimbaza Imana, ngo barahuruka mu rurembo rwa Dawidi, ngo binjiza isanduku ry'Imana ngo mu gitereko cyaryo. Tuweze Imana icuwe. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe Bwana. Nta kindi kiza gituma Imana igaruka ikaza ikitira mu bugingo bwacu, ni igihe twaciye bugufi, twiyambuye ibyubahiro byacu, twiyambuye ibituremerera, tugaca bugufi, tukaramya Imana. Imana yinjira mu mutima w'umuntu uca bugufi. Bwana Yesu asifiwe. Cyakane, Imana iba mu mutima w'umuntu, iza mu mutima w'umuntu uramya kandi agahimbaza. Bwana Yesu asifiwe. Nico narimvuze.
Dawidi kugira ngo ayinjize mu rurembo rwe nta kindi yakoze. Abaririmbyi barahimbaje, bararamya, barahimbaza, bararamya kugeza ubwo wiwe ageze mu rurembo atarayinjiza aho yayiteguriye, ngo arabyina arataraka kugeza ubwo umwenda wiwe yari yambaye, kubera ko atari yambaye umwenda wa cyami w'icubahiro, yambaye umwenda ukishijwe bugufi, ngo umuvaho. Arabyina ngo ahimbaza Imana. Hari umwanditsi umwe wanditse aravuga ngo impamvu Dawidi yabyinye ngo ni impamvu zibiri gusa, ariko ngo abubu ngo bari mu kubyinira impamvu nyinshi zitewe na Satani n'abadayimoni. Aravuga ngo impamvu ya mbere Dawidi yatumye abyina ngo kwari kwereka iteraniro rya Isiraheli ko ari Imana yonyine gusa ariko abyinira. Icya kabiri ngo kwari kugarura icubahiro Imana ya Isiraheli. Izo arizo mpamvu zituma tubyina. Ariko muri kino gihe benshi bari mu kubyina kugira ngo babone kuri YouTube, abakobwa n'abahungu ngo babone abo hanze ngo bazabashake, nabo nibababona ngo bashake abo hanze. Abandi bakabyina kugira ngo bamenyekane ko ari abasitari. Izo nizo mpamvu ziri mu mitima y'abiki gihe kibatera kubyina. Ariko Dawidi impamvu yamuteye kubyina ngo kugaragaza Imana ya Isiraheli, ngo no kugarura icubahiro c'Imana yose, kubera ko yakuye icubahiro ciwe c'ubwami, yiyambura imyambaro y'umwami, arabyina ahimbaza Imana. Imana yemera kuba mu rurembo rwa Dawidi. Bwana Yesu asifiwe. Imana rero kugira ngo yinjire mu rurembo rwawe, kugira ngo yinjire mu bugingo bwawe, nuko ugira umutima uhimbaza uramya Imana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuzwe Bwana wa majeshi. Kindi kugira ngo Imana yinjire mu bugingo bwawe cyangwa mu rurembo rwawe, nuko wowe urangwa n'umutima wuzuye umunezero. Umuntu utagira umunezero mu mutima we, Imana ntishobora kwicara. Nta cicaro c'Imana kiba muri we. Imana ntishobora kuza ngo ibane nawe, tiyoza, nta munsi n'umwe yoza, kuko Imana ibana nawuzuye umunezero n'ibyishimo. Bwana Yesu asifiwe. Nicyo nababwiye Obudodomu, impamvu Imana yatuye mwa Budodomu amezi 3 bituma imugasanira aramenyekana mu gihugu. Yagiraga umutima wuzuye ibyishimo n'umunezero. Usomye ingoma ya mbere ibice 26 bikubwira Obudodomu nyuma Dawidi yaje kumugira ngo umukumirizi, amushinga ishami iwe n'abahungu biwe n'abuzukuru biwe, ngo bari 62, ngo bari abanyembaraga b'intwari, ngo bashoboraga umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana. Bwana Yesu asifiwe. Obudodomu n'abahungu biwe n'abuzukuru biwe, kandi nawe ngo akabayobora. Ariko natangaye, tuzamura Imana icubahiro. Atukuze Bwana wa majeshi. Niwe wari conducteur mukuru wa famille. Natangaye Azafu yari umuntu ntabwo yari umuntu ngo yari afite abahungu n'abuzukuru. Abo bari bashinzwe ngo guhanura, ngo bakoresheje imyirongi n'inanga, ngo n'ibicurangisho byose. Dawidi yari yabahaye ishami ryo guhanuza ibivuga byose. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Azafu nicyo yarashinzwe gukuramisha, akoresheje ivyuma, bacuranga inanga, ibidari, imyirongi, ishako, biriya byose, ngo nicyo Azafu yarashinzwe. Bwana Yesu asifiwe. Naho Obudodomu Dawidi aza kumushinga ishami y'abakumirizi, babaga mu nzu y'Imana, bahora baramya bahimbaza, ngo n'abahungu biwe 62 n'abuzukuru. Yagiraga abahungu 8, babyara abahungu babo baba 62, bakora ikorari y'abantu 62, baje ngo bahoraga mu nzu y'Imana. Ngo kandi nibo ngo muri abo bose Dawidi yari yarashinze kuramya no guhimbaza, barakuranwaga. Nta saha nimwe bagiraga yo gutakaza umwanya mu nzu y'Imana. Babaga mu nzu y'Imana kuranwa. Abo bose Dawidi yari yarahaye uwo murimo, ngo bene Obudodomu na Obudodomu ngo nibo bari abanyaraga,
ngo bahimbazaga Imana, ngo bari bashoboye umurimo kubera ubutwari n'imbaraga bagiraga zo gukora umurimo wo guhimbaza Imana. Ntibajenjekaga kujya tuba tubingingira kuramya no guhimbaza, ntibajenjekaga. Bene Obudodomu ngo bari abanyembaraga mu guhimbaza Imana. Bwana Yesu asifiwe. Kubera iki? Nuko Imana yatuye kwa Obudodomu. Imana yemeye kwicara amezi 3 kubera ko Obudodomu ngo yarangwaga n'umunezero ngo no guhinda umushitsi imbere y'Imana. Nico carangaga Obudodomu, catumye Imana iza yinjira mwa Obudodomu. Bene Obudodomu ntiyapfa kuko bari bazi ko bari bupfe. Imana rero iba mu mutima wuzuye ibyishimo n'umunezero. Dawidi arabimenya, aravuga ngo wishimire Uwiteka Imana yawe, ngo nayo izaguha iby'imitima wawe wifuza zose. Nta cyifuzo ugomba gusengera, ahubwo icyifuzo ugomba gusengera nuko Imana yuzuza ibyishimo n'umunezero umutima wawe. Iyo wuzuye ibyishimo n'umunezero umutima wawe, Imana izimanuka ikabana nawe, ikaguheza ibyo wifuza zose. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana wa majeshi. Cyanyuma ituma Imana yinjira mu bugingo bwawe ni umutima wishima. Kiza gituza Imana igatura mu bugingo bwawe ni uguhorana umutima ushima. Umutima ushima. Umutima wawe tuwemo amaganya, umutima wawe tuwemo kwivovota, umutima wawe tubemo gutekereza ibindi, umutima wawe ugahorana gusa ishimwe imbere y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo dore ndakomanga mpagaze ku rugi ndakomanga, unkinguri uwumva ijwi ryanje akankingurira ndaza dusangire. Umutima Imana iza ikabamo n'uyu nguyu n'ufite ibyo bintu bitandatu mvuze. N'ufite ibyo bintu bitandatu. Bene data ba Kristo, mureke twumve ijambo ry'Imana. Satani yazanye uburiganya bwinshi mu mitima y'abantu, mu bantu batoya cyane ndetse n'abakecuru. Ubu nyine karashaka gusiga ikizazi cyo hagati, ngo ntigisingirize ikizazi cyo. Nigeze kubivuga kandi hano ngo ntigisingirize ikizazi gikurikire, kandi ikizazi cya kera nacyo cyavuyemo. Ubu nyine mwikanisa muri kino gihe abantu bakuru bari mu gusinzira cyane, ntibaze mu kumva ijambo ry'Imana. Abantu batoya nabo bagahuga cyane ntibite ku ijambo ry'Imana, bagasohoka mu mwanya w'ijambo bakaja ku matelefone mu mwanya w'ijambo, bakaja muri WhatsApp n'ibindi kugira ngo ntibumve ijambo ry'Imana. Satani rero abafatiye aho kugira ngo muve ku Mana. Imana ntibe muri mwe, Imana ntiturane namwe, Imana ndigendana namwe. Nta Mana izabana n'umuntu utumva ijwi ryayo, kandi ijwi ryayo ni sinjye umuhanuzi. Ubuhanuzi bwuzuye ni ijambo ry'Imana. Umuntu utumva ijambo ry'Imana, umuntu utumva ijwi ry'Imana rivugira muri iri jambo, umuntu utumva ubutumwa bwiza, umuntu utumva ijambo babwiriza, uwo nguwo ntasabana n'Imana. Ntasabana n'Imana. Nimba ushaka kubana n'Imana, umva ijambo ry'Imana. Nimba ushaka kubana n'Imana, itondera ijambo ry'Imana. Nimba ushaka kubana n'Imana, cya bugufi. Nimba ushaka kubana n'Imana, gira umutima uramya uhimbaza. Nimba ushaka kubana n'Imana, gira umutima uca bugufi. Nimba ushaka kubana n'Imana, gira umutima ushima ibihe byose. Ijambo ry'Imana tuganze. Amen.